درود بینندگان گرامی، نویدی بامدادی رو از دوشنبه تقدیم شما میکنیم. امروز 4 نوامبر است و ساعت به وقت دوشنبه 11. من سروینازی روحلو هستم و با شما چند خبر و گزارش‌های تازه تاجیکستان و جهان را مطرح میکنیم. نخست سرخطی خبر و گزارش‌های امروز. رقابت دونالد ترامپ و جو بایدن. آمریکایی‌ها پرزیدنتی نو انتخاب میکنند. اعلان هیئت نوی حکومت تاجیکستان. کیها رفتند و کیها آمدند؟ کمک خواهی یک مهاجرزن تاجیک از امامعلی رحمان و ولادیمیر پوتین. آمریکایی‌ها روز 3 نوامبر به پای صندوق‌های رای رفتند تا پرزیدنت 46 ایالات متحده را انتخاب کنند. آنها نامزد را مستقیم انتخاب نمی‌کنند، بلکه توسط یک نهاد آواز می‌دهند که در هر یک ایالت موافق شمار اهالیش تأسیس شده است. برای پیروزی نامزد و از میان 538 آواز هیئت انتخاباتی به دست آوردن 270 رای کافی است. دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری‌خواه و جو بایدن نامزد حزب دموکرات است. در تاجیکستان نگاه‌ها به انتخابات رئیس جمهوری آمریکا مختلف بوده. برخی تحلیلگران نتیجه این معرکه سیاسی را برای کشور مهم ارزیابی می‌کنند و ما نیز دوام روز این موضوع را با کارشناسان پیگیری خواهیم کرد. بعد 4 روزی به استعفا رفتن، هیئت نوی حکومت تاجیکستان را اعلام کردند. بنا به فرمانهای رئیس جمهوری تاجیکستان که 3 نوامبر نشر شد، اکثر اعضای پیشینه حکومت در منصب‌های خود ماندند. تنها 5 عضو حکومت نو شد. مخالفان همواره تغییرات کادری را در نهادهای رسمی تاجیکستان تنقید می‌کنند. به گفته آنها این تغییرات اساساً از جای عوض‌کنی کادرهای کهنه عبارت است که از این کرسی به آن کرسی کوچیدنشان چیزی را تغییر نمی‌دهد. یک مهاجرزن تاجیک برای برگردانیدن حدود 1.5 میلیون روبل مبلغ خود از پرزیدنت دو کشور روسیه و تاجیکستان کمک خواسته است. هجرانا میر احمدова ساکن شهر دوشنبه که 3 سال باز در روسیه کار و زندگی دارد، پس از 1.5 سال تلاش‌ها برای برگردانیدن پولی با زحمت‌های زیاد به دست آورده‌اش به امامعلی رحمان و ولادیمیر پوتین مراجعت کرده است. در این نامه خود او گفته است در مغازه به فروش سرالباس مشغول بود. امید داشت مبلغ جمع آورده‌اش را برای 3 فرزند بی سرپناهش در تاجیکستان خانه می‌خرد. اما از طرف کارشریکانش 2 مرد تاجیک مقیم شهر خمکی روسیه فریب خورده نتوانسته است 1.5 میلیون روبل را برای مال داده بود باز پس بگیرد. با ما کمک کنید، التماس از شما. من دینا سفارت تاجیکستان رفتم، از بیرون یک حاجی دکومنتایی که قبول میکنند منو گفت که روین نماینده وای مهنتی. من اونجا رفتم در اونجا در نماینده وزارت مهنت رفتم. پیش اکی سعید رفتم در اونجا. ما در پیش در نموندند رومدنی، همشون به مسکه شیشتگیان. ای پیش در گابزن چی گپی دوره ای هموجا گابزن مور رنگی ها در مثال خلق روس قطیمو هم خیلی ابرشت زنه میکنن. رو در پیش در استوق ای هموجا تو گپ تا گابزن میگه به مسکه خودشون شیشتگیان. مورا ای پیش در میگه که ای هموس گابزن چی گپی دوره هموس گابزن. ما گفتم ما هم خیلی پرابلم قطعی اومدگیم. ما اوزی سفارت رفتم، ای سفارت مرا اینجا روی کردن، اینجا ما نمیبینیم کوریترا را سفارت زایولینیم نویس میگه. ما گفتم ما هوزی اونجا اومدم چورا بینین یگون یوردم کنین، ما نمیدونم هوزی چی کار کنم. گفتم این کاری ما نیست، این پرابلم ما نیست، هم که دغالانه ابرشین میکنن. نیوژلی ما گراشتن تاجیکستان ما شهروند تاجیکستان موقتی هم که ابرشت زکنن. از شما خواهش میکنم محترم امامعلی رحمان با من یاردم کنین که ما همین پولو گیرم راو یگون خونه یگون مثال کلبه خرم که برای فرزندم که فرزندم خانان سادم. ما مادری تنهایم. هجرانا در حال با یک نامه پردرد به رهبران دو کشور مراجعت کرد که کمک خواهی به کنسولگری تاجیکستان در روسیه نتیجه نداده است. مثل هجرانا همساله از تاجیکستان در برابر مردان صدها زنان هم برای پیشبرد روزگار راه روسیه را پیش میگیرند.
бар асари заҳролудшавӣ аз консерваи бодирингу помидор дар ноҳияи Данғараи вилояти Хатлон 7 нафар заҳролуд шуда, рӯзи 1 ноябр яке аз онҳо фавтидааст. дар хадамоти назорати санитарию эпидемиологии ноҳияи Данғара ба радиои Озодӣ гуфтанд, ки ҳоло ҳамаи беморон таҳти назорати табибон қарор доранд. афроди заҳролуд шуда ҳама сокинони деҳаи Меҳробод буданд. дар ҳоли ҳозир 7 аз афроди хонаводаи Бахтиёр Қайюмови 37 сола дар ҳолати вазнин ба бемористони ҷумҳуриявии ноҳияи Данғара интиқол ёфта зери муоинаи табибон қарор доранд. 7 узви як хонавода дар Данғара дар ҳоле заҳролуд шуданд, ки ҳоло сокинони Тоҷикистон бо далели гарон ва камчин шудани меваву сабзаҷот дар зимистон дар фасли тобистон ин маҳсулотро дар шакли консерва захира мекунанд. ҳоло дар бораи вазъ дар Арманистон ва Озарбойҷон мегӯем, ки даргириҳо барои минтақаи ҷудоиталаби Қаробоғи кӯҳӣ дар чанд ҳафтаи охир идома дорад. Озарбойҷон гуфт, ки аз замони шурӯи даргириҳои нав дар Қаробоғи кӯҳӣ 91 шаҳрванди мулкӣ кушта ва садҳо нафари дигар маҷрӯҳ шуданд. Тасдиқи дурустии ин изҳорот тавассути манобеи мустақил имкон надорад. даргириҳои нав миёни нерӯҳои Арманистон ва Озарбойҷон барои минтақаи ҷудоиталаби Қаробоғи кӯҳӣ рӯзи 27 сентябр шурӯъ шуд. созмонҳои байналмилалии ҳомии ҳуқуқ аз он изҳори нигаронӣ карданд, ки ҳарду ҷониб аз бомбҳои хушаӣ истифода мекунанд, ки таъсири бештар рӯи сокинони мулкӣ дорад. гузориши Тоҳири Сафарро дар ин маврид тақдиматон мекунем. бино ба гузоришҳо дар ҷанги Қарабоғи кӯҳӣ бомбҳои хушаӣ ба кор мебаранд. инҷо шаҳри Бардаи Озарбойҷон аст. баъди ҳамле дар рӯзи 28 октябр дидбони ҳуқуқи башар мегӯяд инҳо боқимондаҳои мушакҳои хушаии русӣ Смерч аст. авфи байналмилал низ гуфт дар ин ҷо аз бомбҳои хушаӣ истифода бурданд. ҳеҷ яке аз ин кишварҳо ба аҳномаи манъи ин навъи аслиҳа напайвастанд. ҷангавзорҳои хушаӣ зотан силоҳҳои ҳастанд, ки яксара мекушанд ва истифодаи онҳо бар асоси қонунҳои башарии байналмилалӣ манъ аст. инҷо оқибати зарбаи бомби хушаӣ дар шаҳри Степанакерт дар рӯзи 4 октябр аст. шаҳр дар дасти нерӯҳои арманӣ аст. авфи байналмилал гуфт мутахассисонаш маълум карданд ин бомби хушаӣ истеҳсоли Исроил аст. истифодаи бардавоми ҷангавзорҳои хушаӣ ба хусус дар маҳаллаҳои аҳолинишин беэътиноӣ бармало ба амнияти ғайринизомиёна аст. боку ва Ереван якдигарро ба нишон гирифтани ғайринизомиён муттаҳам карданд. ҳарду ҳам гуфтанд, ки чунин коре намекунанд. аз замони оғози ҷанг дар моҳи сентябр садҳо арманӣ ва озарӣ кушта шуданд. вилояти Қарабоғи кӯҳӣ қаламрави эътирофшудаи Озарбойҷон аст, вале онро арманиҳои сокини вилоят идора мекунанд. ду тараф соли 1990 барои ин ҷо ҷангу хунрезӣ зиёде карданд. бонки миллии Тоҷикистон арзиши сомониро нисбат ба асъори хориҷӣ барои имрӯз 4 ноябр чунин таъин кардааст. хабару гузоришҳои Тоҷикистону ҷаҳон буд дар нашри имрӯзаи навиди бомдодӣ аз радиои Озодӣ, ки аз душанбе тақдиматон шуд. баъди чанд соати дигар ҳамкорони моро бо хабару гузоришҳои тоза интизор бошед.